Sebe ya omani be yinti na ma ye chiwe we ye na wa nyini ye be chiwo nti se me ye na ma nyini ye na chi me next time so koye na senya obesuro se a me nu ye ya chi no nti ade na o se me koye nti e ma discipline me omani be nya MPP ndis Sabe ya kwa etitie wo try me ametuma report wo pro station ama wa sam bond ada na obi ono owo some special position bi na be threaten say obekunu I so na life that danger anti or ya right say obeyi wa no na wo no ho ban ye de ne hye onsa anti aso threaten and as human right how are we call around the whole thing and the topping in so because who manners as some work can nyansa wo nti meeting na wo de atembide share ni one obi okole papa akakope emwa na wo de ntokwa ba ku share papa na baba say an why ade few ye ablon ye threaten atem didi fancy deben fancy comedy threaten atem didi ajenkwa threaten atem didi nka NDC for no first bar na MPP was no nkrofo timi kansim bia no ma from moadi enye omohwe ba NDC ba ye no kasa no ankasa yi a na akudi po ebitimi aba abecho ba na ntisa ba te no nso nkire se ye ya ye nso yete ha no ye didi atem me gini say okasa no okasa yi a you do obi abedi na chi it is that flow of speech it does not give them visa for them to talk trash but aka say NDC abapa wono tun Jonas adan ne tem akọ MPP anu akọ MPP eti so didi anape ya didi president Mahama tam bi don NDC pefa tam gidi say adenti na o ma che abonye baya na meti say radio for ne say yanchi omo but we dey yanchi omo enti mo amhwa say enye fine sir what you say because the obika ye nra no say na enye bonne de a ene adenti na no obika bia no de eye bonne ye wo say ye chi no medafo Adepa TV so enie ade say NDC amanyoko from day one omo ba ye no ye hu say ade a omo ye ade omo pa ne say obika asem o social media na say entwa yi a omobo mode ekochi nipa kro no na ehun sabro nye DC kra mpemfo atonsa e de afre no a ene ehun nsem ekoso social media so a enya asem keto akra ne sent na akosi aboaje wa donko metiesi abonten na mabisa amanfo say human right emufa ba bia ewo freedom of speech no and express no ya de say eguso ekoso o NDC amenyokuo no ana say eye adwuma kabema menka bia mamuo no eye adwuma ewo NDC amenyokuo amamu a mubui emu ana mejidi say what so per say what the ekoso you na betima ja comment comment section on midi ebiem akosi aboaje wa donko I mean can for tap send emfa ma wo say wo send this ke from on na dey about my Ghana mu tap send ebebo we yan kasa wo dey abeya ne say be kwa Apple Store ana say Play Store na wakwa download tap send honum in process or maybe say apomoko na wa Adepa TV e dey share honum fi ase e fa your transaction aye nte share na mo better ma bonus e dey account because Adepa TV a wabo e dey share modafo yenti ensem amanfo wo kan e dey fa freedom of speech ho human right dey eduma pa but no doesn't mean say did you be atema na threat obi o threat obi an say human right wo to me threat say mekun a ana minya wa mebo a na threat human right is we kire wadwen eno mebi nkoye na we kire wadwen eno ya atem didie nti understand of human right na ngasa na yen ti ase nti na yeka say ni hawod wo twi camera si so na wo threat obi sabe ya kwa etitie wo threat me ametuma report wo pro station ama wa sam bond ada na obi ono owo some special position bi na be threaten say obekunu I so na life that danger anti or ya right say obeyi wa no na wo no ho ban ye de ne hye onsa anti aso threaten and as human right e adwenkyere so obi entumi nkyere na adwen but en threaten ne atem didie okay ti de wo mo kan wo mo ya kwacheche wo munya say wo mo de threaten na threaten ne atem didie ablon ye threaten ne atem didi fancy deben fancy comedy threaten ne atem didi ajenkwa threaten ne atem didie enti wo threaten obi a when your platform feka ade asema o man peninity abebo o man na wo threaten man abo o man baby amahama wo ana baby a penin bi wo who need access to go there. Eti wo threaten about once me obeka betuma atobi asum ama bia wa hwe so asesa ne o mebi oye enye kasa ne threaten platform omunye omfa nkasa ye mani nto asum because sometimes ye kasa omuso omutie party as into ye threaten to me mo bi nsesa na adwen me ti we wo threaten me a wo nsesa ma adwen wo ma wo hyem kutufa ama ma ye de enye kra yen sha de ye hu say na anu ya akotia by election course ye hu say NDC penyini bi
and I say NDC member be air trate a year for your markings. Say Ohuna and then any bonus so I want shabba beer or dinner, you know, or mayor by election ever honor be seen there, yen chino, and no say a day. Politics is normal. Why? Because after your market, then acquire NDC party office. Some call our own posters or party office. When him day, yes, said it. Say, I mean, I'm a wire. May a normal person, me a layman. But when him day, you are political man, we are minority leader. When him say, party office, crowd, you who are cry because they be out to run. Many who need any same baho. Aha, ya media. Inisa me baho. Nti ono na ade no akọ na threat akọ ne so. To officer ye threat or threat na hu ni say mwa na. Police station will be threat wa you go to police station then wabesa bond will be to wa ono na ebe holding responsible. Nti ono de eno aye omo party mu ntokwa nti eno mitumi nka ne bebre sa. Ba me dia me te say so okwa NDC party office ekọ wa omu posters. Na admi amza fa yo market kra no obi otiso obi akwa MPP party office wa posters wa enye ne de anti they see honum ne de no and we party muntu kwa the omo fi say omo de mblane to ebe no omo fanto because say mblane njim tum say obekọ opposition party office akwa wa the posters and say omo wo mla o say ntra omo twe na so e kire sa normal so na otretina eno so dia otretina no betum atwe ono so aso. Okay, yen share Kevin Taylor I dare so Kasama NDC pa. Tama Nana Danko Akufo-Addo ne sama hodo Kevin Taylor kan NDC eba power. Kevin Taylor time abagana. Aba be ye ni movement obeye bia. Eno na man Nkrofo ka say e ka make say freedom of speech na nya adwuma. Adwuma Nkrofo bi eso. Me Kevin Taylor men so na so why because of atema ya odidin. Yes atem no odidin. Obi betumi esua. Akora bi betumi ahwe na esua so we kura na odidi atem timi didi bia normal. But Kevin Taylor and you be a what threat you be. Attempt no didi to obi officer Kevin didi ma attempt say you insult or with the police station. They will fight on it. Until we be a me feel say Kevin Taylor didi ma attempt come here. Oba Ghana metuma report na ya chin. Okay. Ana Kevin Taylor no ye be ma or ye be ma na or ye politics na Kevin Taylor ye no. So ati abrochi no to be man Ghana. Ye bu ye ma wa ha abrochi ye mu ma on platform so. Ye bu ma physical. Ejo ati abrochi no didi atama amafo na so mu data hwe Kevin Taylor so ya no pa wo hwe Kevin Taylor wo jede enye Kevin Taylor na ema NDC win here ena ye Kevin Taylor na ema MPP co position Kevin Taylor ne sama okay na ento asum agenda nkwa ento asum ti Kevin Taylor anyo obi a ono oka bibia na me na me di MPP fo ya se omo Kevin Taylor mbom to frustration mo ma frustrated omu nim di omo ye Kevin Taylor ti abrochi kekan kwase asem what is say Trini Jonas? Yansa same ye the amene say enkwala e ba na ebesua so Kevin Taylor kwa no didi we attempt e normal but say Kevin Taylor ka sema NDC e dey aba power na NDC MPP dey akọ position na sema akukure ni we tuma NDC MPP co position na sema akukure ni wa aba ye to or to be say want to be the Kevin Taylor dey on kan kra omo ye politics wa Ghana ayetu omo oya out of cabbage area. Okay. You can say freedom of speech. I know so you can say a so can say your opinion. And now you can say tia can say be a fair. Yes, now ucha and maybe a chiba for the member fashion. Then say it to me who Papa Nebone. Be a when you feel a boy who experience when you with fair be. Me share so o yere wo ma nti adentina e wo se wo kasa fi e wo so kasa fi ti se omo etata na ye se wakakasa bia wakasa tia obi me gini se okasa na okasa yi an ye obi abedi na chi it is that flow of speech it does not give them visa for them to talk trash. Yen share Kevin Taylor. Dina nimse Kevin Taylor kasama NDC pa. Ade so otake kan sem tama menyoku MPP woso no nsema Kevin Taylor kanya sem kitwa. But NDC ba power. Omutima Kevin Taylor ba Ghana. Ebe ne nam ha se ya na osane koy. Ti bisa se edo na amanfo ka se ka me akwa se freedom of speech na cover bi mo e NDC penso. Ena eja bi. Eno so de enye nipa no na make say me ye fence e futu na me de man na ye e cut across
me set me some Ubibia one cassa one cassetti a no so any person to us. It is on us, I switch go on with a man. Now, what's so be muso? We move the water town. No. It does not have to build a country. Say, very say, good behavior and then good behavior also a part of national development. This is a follow to my papa. Be affected development because remember my general papa unkasentia opinion unkasentia leaders. I mean say even crowd leader be now person who can there's a way out be approach assembly and no na ye dey that obey the better opinion aso how I will call around the whole thing and the better opinion aso because who manners as some work can answer nti meeting now the intimidation share one will be okwa papa I copy emwa. Now didn't talk about Kushan Banaba say why are there? Oh, few. No matter what, so from so few. This leaders no more on your mono, but some say Pamwa. It is all I mean. Manetene say, also Ghana have freedom of speech. Now, freedom of speech, this year social media na this year abano. Social media no, and ya attempted. I chawadun na me so menchira madun since Ghana for social media for na amaba no ebi wo wa wo ntumi ebi ntumi didi papa atam ebi ntumi didi maami atam wo for bi atam kan hu se nimpa na wo didi na atam no obi wo fa obi papa what ya say no ye Ghana president na Ghana president so kasa yenda 5 kra say yenda nti wo didi na atam no wa ye na wo didi na atam na che wo mfa bu mfoma oman payful what I say obotumi atsa ade bi ukoso obotumi atsa wadwen na wa atsa so oh ade we ye say ya enkaye but ense bia obedidi atam didi obedidi atam de antwe okay it's who say NDC apen so the freedom of speech and human rights no ye adwuma e NDC apen so oh ye adwuma because previous government so the same thing na ye wo ka bibia na ya baba tackle uke bibia no aba tackle and this year the memehu ni say this year social media no this year omudu person omudu wani kɔ hɔ mo omudu wani diechi say bia wo ka asem bi na wo ka na bia katia president na panyin bia and yamfa wo nkyɛw saa na akɔfo at the time saa na ɛyɛ nti memu say government ka wo kyerɛ wadwen a panyin bia no botuma yɛ den ababa kyɛw anase obodo akotum nti mo so madwen kyerɛ Yen shade o se Kevin Taylor se onim no yade se okasama amenyoko NDC pa musa tamana na de woso no odi atem ne ade ye hu se na no ya Kevin Taylor kwatima ba Ghana ekọ wo NDC ba yi ene na ama for ka se ama freedom of speech na enye adwuma e wo NDC apenso ono mo ya me de Kevin Taylor no anya Ghana oye Ghana ni oye Ghana ni map wakati na outside wohwe Tunu Jonas sisia na pekura metie how ablon yam so match no odidi mama na mpemfa ndi simpemfa atama enye Kevin Taylor time akofo ade was no Kevin Taylor ochana adwen okasa Tunu Jonas nso okasa wanyina no mo ba akofo ade chi de but aka say ndi sa ba power no Tunu Jonas adan ne tem akọ MPP akọ MPP eti so didi anapenya didi president mama tam bi don any simple fact tam gidi say adenti na o ma che abonye what I say na me hwe awon omum Ghana ha no sisi ya na me ka do sisi ya social media no pemfo no mpaso mun mani ko ho mo nti awon na hwe awon omum didi ata beble na ni Ghana ha what I say beble ni anya Ghana ha no mo nti so mo Ghana ha nkambla no no bedi wo ka asam na wan kare ya Mr. Mankwa, me office was a niska bani de awie ni project no. Eso de bia me office ka mane wo problem. Enemremu. Na monte tap sending ka. No so ne de. Tap send dey easy, fast and secured way. Ubetimi send this free amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee bia. Sir, I obey any say. Chine se won ko App Store na Play Store. On download the tap send app no.
or download ya. Ebebu sanso promo code or ma the pet TV shim. Obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make quack friend a catch them. Tabi minyan it's answer tap send at the good news aba. Tap send the giving the customers wanti or the tap send wallet aba. I know about anything. So your customer who you cases here. Ubeti mi ako tap send app no create wallet also. Enti se rate ne kosora now the sika ko gu wallet no. And I say mpo ubeti mi atu susun kakra. Enti abre sema upeso send sika ba Ghana no. No answer was send sika na ba Ghana. And I say uba o my Ghana mu. What in here you sika e wa wallet no. Tia. And you said to say you sumo mo Ghana heidu. Sa pepe. Se si tap send that trainer shim. Kopium wo United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap sender now. Papa no. Midindi Kwaku Mikasafi La Paz. NDC amembo fa kembi hono okwan bi so no kakra e wo mi se niam bi o ho a omugu so ye Emma Omano, Yadian Bibiti, but Omo Kabimam and Kabi Amambulu, Ekakakra, because will be there a sort of fat and Braquanso, a fat court on Brasso, na court at Chese, Asimasi, Yanfano Cotum, and I in Jano. Hey, na Enona Ebe choose a Kabiminam in Cabino, a year Juma, but I quite say, Bioa, Obia, na and you require say a choke. O sere kwan ko say bra yes I say wo okra na the rambo sabi abecho eno de yinya ye Ghana fo ekakakra omomo de na omonhwe no omonye nia ebeboa ma yinya ye asumwie na ya temo emu asumwie mu se kan no kan okay ye kan say no say nkrofo a wo mo ye cheche wo mo ni nyina na kwa say oh omotina simpie so omo chiro ma dwen but the atem ene nsem eno kan bi na man ne NDC for cheche wo mo no who say ene so beboa oh me de edidi atem no de enye wo adwen say ende na wo ye say but won so ochina ebeto na ye nyina ye say bibia pay back time e mo man no nkoso ebe ma da bia no na asumdwa aye pe no emma nti ye hwe say ye ne mpemfo kasa ye be kasa sabiu entwi won me ya nanti asumdwa mu na ye mpemfo no so hwe say Omaya ne mapa ebe ma sabio timamuni so lenka bibia sabi ebe tia no na me nyina ya nante asumwe kwanso in this appearance there enye adwuma in this appearance there akoye say is a military rule and one because you want to express o the obia your human rights no obia ni freedom ni our person express with me express o we na me dwen say o ma penini ye nkoso no aka ma adwene fine but o ma ban dia akwai say o ma ban o ka se mi pe o se e be chew just imagine say e ko by election kwatia who the deputy deputy constituency chairman also I forget so far as Okatimika say in Cambeto Afenyo Market say be another by election threat be na chain we and so up to date they inviting obi anfre obi and so obi koka bro yen koka say IGP or nipa ni NDC ntimo nko chine sisi na mako che my inviting nipa kwa mu inviting kwa yemra kwa so police before say the handcuff be gun sa na e bia why criminal ade bi e wo say ye chenchina ya mfa handcuff gun sa o su dwane ba we ni ye oye MPP bunu regional chairman oni ba bia obedwane akọ no a na de no ko ye semo so mbra e no ko nte handcuff na mo di go for what nte mbra no mo ni mbra ba mo buso ba mo kan hu say emre ni nka so oba ya say the president Rollins first no pass no nim so bit ma fi ade so ba wa fi so 8 years ofu fraba mama ko position no so be sa ba o asan ba nti nyame na e bibia nti no de e koso ne de asa mo ka kabintela mo bia otu fo no mo amanfo di o ma ena judge ka se kabintela mo de ayi to se mo nti maga na je se bia ba oba NDC fo amman ba bi special plate na 1990 man de judge so mo mpinfo di o ma temi ase se we free one am otu maga na any time obi de kan de amo se enye nti no NDC de nyina ya je tu so mo de soja awi na no a no da so nti e hwe
wrong who is say Kevin Taylor or my the same the name of why NDC for Kevin Taylor Kevin Taylor ya o ma we Kevin Taylor say kana say ma na Kevin Taylor what made the obi to say two for atem what do you change atem what the government atem penny be no Ghana ha Kevin Taylor in atem even including omo NDC for the omo atem but because of NDC no one na high so nko yes ade anything no waba no matimi a guide na say sa warranted that no say insurance no nanti free no be kan why pa na see waka se ma bi chen Kevin Taylor de o kasa ya ne abecho kasa ne abecho nje de ni hwe ka de o kan ne say Ghana for no say me ani da ho na time no so ayeto aba na ayentu e hu say omo kan kasa bo ashi nti si ade yentu mani pa wetima ba e bitima feel free say we de ha metima ka sese mi obi kasa mwache no obi bie na no kasa na mwache ne na kotum efise akufo adota no me ne NDC voting di natem so no omo nchi obi a hwe kufo tam akwa no omo didi natem ma omo koche makma kufo ka kire omo se omo nja NDC tam na entesa ne nipa so kura wuchi nipa 24 hours o se nipa na o se obo beli no na adentire mo mochi nipa na o mi so mo bebeli na mo se mo monteze man de tene Ghana na se kami mama kabi aman no enye bo se we no kore this is NDC aban from fanya aduma this abeka se be do ye aduma pa dia ko se nka uchi nipa nka 24 hours o se nipa no so be no ni nipa no so ni bone na wo kogu no wo Mr. Hankoff se prosi ni take aso obechewa wo ko Europe kura na se prosi ni so obechewa ochewa oba ho a o se ofro obekọ ana se ofro ma krata wo French man ma o French man ye fresh akrata no communication omodi kana de blawo se bla wanko second one wanko not so third ne de me so omoba omunini nkwa na omodo obefa di nipa no se right se o so hye ne mra se o so mra nipa no no abeba na adentiri mo koche na mo ko frofenso ono ne ede nipa na bokro no ana mi se ku nipa o adentiri omo ami so omo kunku nipa kura no mi so omo koche omo a sansa no mo ye nte Ghana kamima men kabi aman no se nyetene NDC for fanye duma okay na unji ndi se kamia koye se nemma bunu ya wo mabai ade se didi atem na dosu social media he so bon say we di penyina atem we di we atem anything na my NDC for no ba sorry abeye sai say sade no sade ne de o se so muja na boys no mo aba no so muja nkora mo aba no na so mu ade yekotena ni social media so a no di atem yekotena ni di atem enya evisa wo ko Europe ma social media na amanfo de ye adwuma amanfo de ye adwuma de pace ka wo ko China for no a amanfo de ye me say practicals niama a omo de obe benefit omo dachi yaso ye Ghana ha no obi kura sunso kura na otobiso a ko ohwe de TikTok if say ona ho kura ne ka akro be bo no wa nti ye Ghana ha no sa de bia no say omu ga nyina o ma we mu de say chichiribi enchibi na won mra ache sikanida won mra ache sikanida yen kwa safo yesan kwa safo no ye ene mi wu obi ani ene mapanimu bi wu obi abeti so wawu sanete enti obi asu se urade emboa no let's say which the more NDC pension the human rights and the enkoye kra anya ni sinko a NDC ne omunyi aban bia obi a fight ani ni bottom senso ya tanso ya fight ni bottom akwa me so me fa so me dada o so be fu me ka magiska wo ono ho so na me den ono so na adwuma o ya ono so edididi eno no so ye hu adwuma obi a ye de no beto no ba oman no omonya nyoma yi obi ya de anya kura na omonka kataso mu asonko a bobi de ba de a no mu de mirika na makoye den no makodi akire ena mmeme de meka ne se nipa no obi ko wi ade nipa no ko wi ade yesi wo ko wi abode ba ko ne ama ne jeli bu de owi o man sika ne mum ye man ye njeli no
no ne de ko wi abode no ho na wabo man fo oh itinu Ghana ne de wonim panyi a wasem nko ba bia ba wonim obi dia ye bejelu nti o man no mpanyifo nhwe no mo fixe o man ne ye na sikadi adoso dodo ene county no man nko dani ena port krono nko a no mo bo ho custom for omubu amanfo odo ka akọ ni ehun so ka efa ye beje because ebe ma bela wuntumi ntu ya ye ma obeli na wantumi antu ya ya je o ka no ntini na o man no mo hwe no mo fixe ni ye aretia we akobokro no wa ha aretia we akoyese ntini nyina o mo hwe no mo fixe o man ye because isi akronfo adoso okrom dodo wudu akra si ya wonam se kronfo ni police ni onsoma ho owiya wa wutie se police yo no wayi nani ntino omo nhwe no fixe o man no akra de akronfo ne de o madoso wonam kra mitikam kra wutumi hu se wo to nipa no boto mu kan kronfo osisi bla na me no nko police nsu gina ho se ese wo chi onipa no because wo de so wo hu se nipa no abokro no mo chi no mo jam no mo chi no mo jam to mo mable ti o man no mo hwe mo fixe o man yi no o man na ngasa no krono ama kuro na nkasa ejija ena mpanyimfo no nso no bebi a no kura wo no mo mfa nto eni ntino o man Ghana ne ye brere no NDC ba ye no enne ne achiwe efisa waka asmare cha ne achiwe ye bisa se wo sha ka bima mka bia mamu no ye adwuma e wo NDC afanso aye adwuma wo ya de papa ye nchew what you say de wo ye nyi ntine ye chi no ye nya MPP NDC ye pedi obaye o man yi what you say so o man e timu no se bibia e kama se wo ho beto me de ntine ha ye ho tu kwa bruchire e leadership ntine ma ho ye de abie what you say enti se MPP ye wa anyi ni chairman untu ye wa anyi ni ya chi na emra ana ne ni what you say had say discipline o man be ye what you say se be ye o man be ye enti na ma ye chiwe wo ye na wa anyi ni ye be chiwo enti se me ye na ma anyi ni na chi me next time wo so koye ne senya wo be suro se a me nu ye ya chi no enti ade na wo se me koye enti ma discipline me o man be nya MPP ndis what you say wo kwa so na so fo bompa ye se wo be di ye wo be kwa bruchiri enti na wo bo sa ampa ye na ma o man ye papa ade na ye bompa ya ma se kwa bruchiri enti obi wa bruchiri unu ya Ghana ni wa bruchiri obi pa na ye ko bompa ya ba se bra Ghana almost of tu okunu de me kwa ti ase ogbo ni tu okunu because ade na memra Ghana ha ye bon sam jim enti no bi kwa bruchiri o se me ko heaven ni wa ti ase ti jai MPP NDC ne se discipline ye juma o ma na be ko ye na se wo hwe de e kwa social media ne ya kwa chiwe ya chi abronye DC ya chi oni na discipline yes discipline ni o ma na mti na abronye mo disca chama ntumi yesi eti so mo yesa na so we of us na wa de wa hwe on sa and this also na NDC so be free so a on so be hu se me so man to tumi ne ma ya me so me free so e be de ye be chime enti me so me to tumi ne ma yi wa dia se anti eye 100% papa ye pese o man ye pese obi onipa ba akopenye ye ye nyina ho nto ye ye tete ye ton ade ye ba na market ya ye nya sika nkofie sa chine de anke o said that na start che o mo nya enafue because the obi ka enne no obi so aka bi atwem ba ya na meti se radio for ne se ya nchi o mo but we de ye nchi o mo enti mo amhwa se enye fine sa what you say because the obi ka ye nra no se na enye bonne de a ene adenti na no obi ka bia no de eye bonne e wo se ye chi no ena me hwa ase bia se mo mo kan so ebi kura na nipa akọ no odi agrobat na ya ye wa bonti ye dwen se asem serious no ka ba mesen to ye so ya ye kasa ne so fu se aya o mo kasa o mu susu nka e bia na agro na odi so no akọ ma eno so akọfa asem abrel nti it's now sha that freedom of speech no ya dey say NDC buying nsema nkofo aka NDC fo oche wo mo no obi so aka bi it's enye adwuma freedom of speech ni nya adwuma e wo sisi a o mama mu oni there be eye adwuma enye adwuma because menye sure say bia meka se mahama na asmo mo so o mo nkoche o mo menye sure say mahama ne be so ma say we ka say nti koche na we so ka say koche no but minim nye nti e wo say obi che na adwen a obekwa koche no ene sanke ye bechi nipa bebe because say be first na so for didi o matempa e wo krom ha ebi ni nti na che sesi ane de o hwa na obi ka wasem na o hwa na hwa na kofe police no abechi no akofe police no abechi no because ye chi omo a
I to say Sabia buying tea a chin and a dear, and ya so be a say your coffee police natch now or mudin pepper to send your mudin for 4 days. Ye share and this amamu. A Kamima min kebi amamuno. Sebi a ye juma and this amabu. If you say ne, we are kawe ya kochano. We are say ya kochano. Say besides NDC. Kamima min kebi freedom of speech a ye juma ewo. To me no de me who say it's a Kabima min kebi amamu no I be because first by an uncle food the atemo and your machine. But and will be the obi can send be a near quackachim. But in Niqua say, almost so mudi the atom so my yes, sir. So I say. But and then so dear, and can end this for no first by an MPP was on. And profit me can send be a normal from Moody, and your machine. But this by and who Casano and say, yeah, now could deep or a bit me a barbecue. But then to say, but and also interest say, yeah, I am Tiano. You did the atom. As you announce you 2 hopeful. Because we do on more. Penimu bi cafe sparkra no wo kofro ka na se penimu ejina ho na wa akora to wo be sorry but na ni nyina ntisa obu ni o mayim nti ese aban no nso no mo hwe masa na ma na yede ejai why ni kwa se ehye nkrofo nso ani ya ansa ekeka nkrofo kasa bo anso ede ehye mo yem ntimi kakra me wo no aka ni na oweda ye sha de Sivia usika ziriko ase ye kan krofo kasa boa de hye wo moyemu ye hu se Kevin Taylor ya de se ota to be the money amenyoku MPP tama na MPP wo so ne nsemo a wakanya asem keto but kameko se NDC anya hye amfanfa ho sa ate wenne Kevin Taylor tima ba Ghana esaneko eno wo hu bibika no de me hu bibika because ono kra na yesi de warrant atono ba isi ye free so judge for odidi o matem aya o meye ne sa ni na no isi why free eno ne na mo but obi nso koya ni ache no ene ma fairness no nyede enye for right now as I'm talking it's not working because freedom of speech is a ye juma dintina asam che madwe na maka obesuma se embekire me wo ya de na enye na se aka wo se embekire me ni no omo sha se yen yanka se papa asofo na hye sade na se sofo awugina domanim ase kendini a omani na aja atum se uka bia anasa asemi ha wa obetimi aka na se sofo obi aka asema ma akire wa anasa agency wa ntina se wo sofo no wo suma se yenkwachi nipa kro no what I say nti no set example ama omo ewiasefo no say obi ene sade sofo aye sade na menso me am me kwa asori no menyo Kristo no obi su ka asam na etia me se menso me kwachi no nti aye sade na se kabina min kabina nyere enye djuma se ye djuma betimi atena me fie aka asam e ha me makoma ada makoma so e ha me a ekoso man wo ma enkoyie no betimi aka but se me kana ba ba chim de na se me yedi ni na man ebo what I say ade na ekoso na se nya se me ka na de enya no na edi yie de etu yie what I say obi ho tifie asam ehye na kuma mu na se wo na adwuno betimi aka onyanse bi betimi aka ebeboa oman no but na se o ka ona so ka ne kre na ba ba chi ni tin no wa yedi na se yi na ye mbom nsai what I say that's it okay na say which the more ya de se penfo ne chichi nkrofo a mo kire o ma dwe no enkoyi kura ni kasa o mo yesa enkoyi kura ne de enkoyi kura amemi tie me kasa me kama adwen pa hwe kura me de e be sa me fie nyama ina na egugu prison ho was nsem e hye ma adwen ne makoma mu no nsem mo odu pa what I say but ukan yesi wan kan yi ana yesi bible no e ka say o she atemo na so be sha se finifi eno nche se nyamkupon fi no be sha se fi yanka se mpanifo so penina we kendi no wo no be sha se fi so nti se wo audi enim no wan fa yi antue na ya ye di ekire ne ensua na se mpanifo no mu chimi a nkwala nso be chimi saa de akọ nti no hwe o man we ma si ankwala no youth na aba no jimie saa na ye na ye chimi de ko because obi anu a oti na obi penim bi anu a etia akwala ana akwala bi anu aso otia penimu nti ye na anya se ye na futufra ye na obi ejimi de ko obi antin obi a what am I say nti ade a kabinami kabino eye djuma yaka ye de aye djuma ebe hu se
de akola ne kan na say de osimesi kan no eto asum ye fa nya adwuma na be bo man no nzi me kana say obachima atuma me wonyim de bia menka ebe hye me ho say ndis buy ne de obi kana adwen ana ya che no ntu bisa say nke right or wrong onu sa ha na e won de e depending the awo beka akire panyin no e no mo edire akire won say sometimes you're disrespecting people too much. It's very disrespectful. What I say. So if the kind of word I obey you, so I'm opinion. Ebia, mama di can buy. Ebia when you experience also stop us there. And a kufa the buy. A kufa on a mama to me ideas. So why? A kufa on a mama to me ideas say, yeah, anything, any. It's mama so only trim some samba. In your mobile scene or some of the banner stop it. What I say, no just say a kufa that bam man so man, and I feel all here for. Cause it's so I. Or Chinko na Ekufado who say, and I say MPP Mambo so Banam who say no, a mama is saying I'm all beyond to me heading and can was as in the a bed a bit just almost on my heading. I'm not follow that distraction. A man was responsible for your mindset. So me who say best idea to enterprising people to condition of limited because yeah, this man Ghana, our unity, our communion. Yeah, if you didn't take action. They never respect what you are saying unless you do something. It attract them before they stop. Mama, yes, or Kasachem, Munja Mobian for Kina, they will still do it unless they saw something. And Timmy said the oil is very right. But I will say, 2028, Mamusa Mama Son Basubium, they should bring Wally. Shatawali. Then we were. I swear, once a voting, me said I'm feeling comfortable for doing that. But me who say, Wally also, Wally never be Jinami do Nami. Say 3 days time I will vote. I remember what's not my state of vote. I'll stay there, so rich, and I'll vote for that thing. So me, I wish Wally will come 2028. Okay. Ne NDC bayi ne we ka we ni akwache no we ya ka we ni akwache nti mi bisa say NDC amamuo no ka bi ma min ka bi eye adwuma oh so far na mi mehu no enye adwuma because akwaye say yenye ade sa okay MPP time me kai awon buy go for 1 2 be and we discuss me from but we akwaye say ubo aban na chipe na ya ba be chill me strategy no mi so mbe say untimi mbo abanechi because ubo abanechi a e ma abane olusu ni popularity o se na okujeto ni ye fere se Sami Jemfi se mo kika bebre ye tro so ya nchi omuda mate se ye chi om what I say na abronya makochi ni krai abronya se wu teteje wo ye fere se akotia obi so bebo wasu because of us kwasampenyi we who IGP because of akwakochine na nse me ka kire akufo adokufo eni atameso we grow maybe ni atama e din kofo da bi se sa no de be onjai because me hu se ye to oba na ulusu se sia onso ye de bi di o man ye wo ya what I say ye oni ma bi wa yi wa dwen fi so what I say because who sumo man no e den a e na we nyina na e obi fe e den on ba yaw what I say we den on ba yaw ni me bu abu yi wani na kufado ka so chinkofo a anka kofo be chi obi ni COVID time kofo ya chom or to petrol tax then bibia mo ya no obi kwaso akufado timi di president obi so ya motia onya accident onwu ni we wan chi obi ada nti da ye Ghana politics no forget it on jai sa me who's a loss here juma we NDC ni a no ntimi cho ba we MPP ni a e be cho what I say enye fine yen bu o man sa what I say at least we go for kabi na also chi o my balance yen wo so ubu o man no now they akwa say one way no na nye yes o mo chi MPP fo no kwa so far 8 months ni otu fie onye bone kwa ya boru a yezo awie na ni omu rewo mimi donya me se me we pa na wura mi fie na mi kitatu a me sutu meku what yen nya ade sa ube invite ni pade yen yan na yen sa na dwo no asori na wura ni pade no ko budan ni we yen yan o police quarters bra oba so be chi na evidence a wo se we wi bi no wa chi no wa arrange ni the court by yen panisho ya de utum na yi akoto an nya fa ye de bi ye wa me mane ye o ya me de no no aja se me de se de bi ye wa e de aban be sisa na akoso nyina ye de bi be ye o aja se because ya na me an say who the evidence be ba so sin wa ye aja se
enye se akufado time ko fo ya akufado wo kruma ko fo ya akufado ya baumia jomama kwa ko fo ya no what I say by this animal na chisa forgetting ne mebu onu abu ani eguso what I say mimi anu da dipa na ya ba ochi anu achia ko fo guso ya baumia akufado up to date ba de won tie what I say papa we say asoka also beku akobetu we afenyoman keso kobekunu eso chino ade eso chino ba de say MPP ne be ka de obechino ba ndisi kan on chino yenye fa ya desa Mr. Mankwa me office wo say ni sika bane de awie ni project no eso de bia me office ka mane wo problem enemremu na monte tap sending kan no so ne de tap send here easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be any say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu what me use sika e wo wallet no tie eni set say use momo Ghana hayru sa pepe se si tap send that trainer shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no